depan. Go. Daki hajar rut ki briu kala tuj ban sakhi yak sngi penkut ya ka ahor lani ke jinge kop nyak kali haki surok khoru khoram ha ka ba kini ke jinge kop nyak kali lapan long ha kini ki lai sngi kanthi ya kini ke 7th ahor 4 multiply 4 off-road challenge arajar arpsan lapan long daka adventurous and new trip of roaders ahor Hamollandep Riboy district ha kini ke sngi lawan ban sakhilang dau ba polong do Menteri Barim Jongkatanat Jungokai Pertai wadai mentau nong aibu Jongkatanat Social Welfare ku ukongsan ha kejing don lang jongkinong ilam ka ahor ibakan tup ya Presiden uba Damian Umdor Vice President uba Ferdinand Kharkamni General Secretary uba Ferdinand Jarin nalor kiwei de kinong ilam kane kalampung ikop nya kali ha kisurok khoru khoram ha kane ka kanti ka pamenta kala longru ka bakam kerpang bat kadairu kejing dap ba shiphouse nem kanti jongka ahor nudu baseng nengkong ya ka house name arajar khatsan baru kabaliyo banrung hakatup jong ka mekhalia atam kalender jong katanat jungok kai perthai rangkat bat kejingerap bisa nak sorkar jela hakani sngi kumban rupongut kinongnya kali na keleng ke jela bat kuntubru kibawan na kiwei ke jela kumna Assam Arunachal Pradesh bat na kiwei ke jela rangkat bat kinongnya kanthai kelawan bani simbanda ha kani ke lempung kaba lai penyekun ha ki lai teli ki kerdan kata ka pro modified semi modified bat ka stock nakaleng ba poleng do aba kerdan kani sngi ula pun pau ke jing sngongu ba ula shakhot ba di don matalang ha ka 7th ahor 4 multiply 4 off road challenge arjar arpsan kaba ula dep bani don banta ha kaju ka lempung ha kini kisnam ki baladam hane ka janmet ha ka jing sam ki kusnam sa kinong job habedei bat ki kanthai ka iba pensuk lang RL Maulong kalayo ya kerdan ke banengkong nangta ka Febro nika I pajat ha ka kerdan ke baar ha ka liang jo ka kerdan pro modify pat ya ka nam banengkong lara da u high fields im ha ka kerdan ke baar layo do rap el nong pure bat ha ka kerdan ke balai lara da u Francis Khar Kongor ha ka kerdan jo semi modified ya ka kerdan banengkong lala da u Lixer Marbanyang u Liona Mauri haka kerdan gabaar bat u Houston Hujan haka kerdan kabalai haka stok kategori pat ya kanam nangkong lara du Bari Umdor nangta u Polestar Langsti ya kerdan gabaar bat u Balajit Dorpang haka kerdan kabalai nalor ki trofi bat ki senot kita kinong job haka ni kelampung ke layoru banra ya kasong bisa kabakentup arlak silak sanpo mat silak na kabenta ki bawan nangkong baar bat balai haka kerdan pro modified nangta haka kerdan semi modified kinong job kalayo banra ya kasong bisa ka basilak nangta nyopo hajar nangta sanpo hajar katba ha ka stok pat banengkong layora sanpo hajar uba ar laipo madu balai arpo hajar na khatshakman ya iba Bari Umdo best driver category minta pat ya ka semi modified pat na semi modified category goes to Batyang Kumba. Congratulations. The minta from pro modified category goes to Arlan Tharungo. Congratulations. Congratulations, Skobha Cup. Once again, Skobha ay gajing cup ti kajong P, kini kiday ki winner jong ka women category award 4x4 off-road challenge vehicle number 1. Well, awan. Awan airdrop. Kecirai, ano kecirai. Get ready for speed. Long live! Long live! PGP! Long live! PGP! Long live! PGP! Long live! PGP!
Long live. Long live. Long live. God bless you all. Thank you.
Budi. Bantu. Ngejek. Jar, belum pakai jar. Jalan. Mereka ngerti ke saya larang dia nih.
Oh, tidak ada teh. Ah, wow. Semoga kejangan yang kejikot semoga kejongki bahkan di dalam berikat wansaki hasil kebahar dengan kota jangan yang ini ke challenge kebahar mention stem ngelawan wan di dalam benda bak kebahar langsung tenat bak baai bensim kalau menyui bahar benda hangi hamau lendap kebahar gila penkerja naga value kebahar mention stem kejiwan jadi participants kalau dan kio apa yang dok sampai ke ngut but kini gilai ski kila saki ya ke competition menggilai sau kategori kaba skuter dan dok kalau kuba damen mentne gilai tu ipi ba hakani gasdam gila kulal nagalian jom Department of Tourism ba inai ya kajing kersan ya barat ba kata ngila ba din bang ngilala bende amda ngila ai ke sanction ke belum shipola dan benda ke event ke ba PE ikut benda asli ke shipola shipos dah bila apa ke bat ngilet ba hagat sem ban ginang penhe susu kaslong hakabangidan benda bau dendam kadri away na kabagi la kader ke jom la kersan ke jungi ke project ke ba rambashnong le tu ep sau pro dan dapat sanction ba ni community ba dari ji trailan jompi nak ni syahmat ayo ko jom ka ni ka lu ka liban kiu yi batang hagili sau sansi di dalamnya di participants, rekat di parlok, di joki, di lawan, di pendap, di homestay, di pendap, di resort, but kanihi kanai kacing kentiu, dan direct employment dan benda di dalam syam hani. Di am dan kemda bagi dan di bakum ini di jeopardy, di competition, ke partai, ke bangtip syam kani ke syong ke joki ke dekat ke joki mentakan tip nomor kene ke event kaba dagnya jom sokar gilai ke jikersan but ke publicity kanya syawal sikmi green states jong kategori ke jomi ke community ba kumba gawan bandat yu sembai jom ke kam jengok partai hari ini ke syong ke joki nangi syakmat tu ini bapinan kieu dan san mapi lagi long di try di homestay lagi long bedak di dukan lagi long di nong tray di sektor welfare apa kiwani bakum kini events kini gidei ke direct benefit na benda ayo ngakot ke jompi di nganamla bendan haduk ngabakut jom kajing